ntabwo umujinya cyangwa se akababaro k'ibiri kubera muri Gaza kari kugaragara mu Barabu gusa. Byamaze kugera mu bihugu byinshi n'amakominote yandi atuye mu Barabu mu isi. Ugiye kureba ubu ngubu imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irabera muri Turukiya, irabera France, irabera Belgique, irabera Espagne, hamwe polisi irayihagarika, ahandi barananirana, isi yose barashinja Israel gukora ubugome. Nujya kureba byamaze guteza umwuka mubi mu mubano wa Israel n'ibindi bihugu. Ambasade ya Israel muri Turukiya bayitwitse. Colombia, perezida wa Colombia ejo yaratangaje umunsi wabanjirije ejo ngo niba kuvugisha ukuri ari ikinyuranyo cyo kuzambya umubano na Israel uzambe. Ariko ubwo tukabwira abantu ngo Biden urugendo ko yarupanze rwahise rupfa rugitangira. Biden mukuza ntabwo yagombaga guhura na Benjamin Netanyahu. Nabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ajya muri Arabia Saudite atangaza ko imyanzuro bari bufate izigaragaza mu masaha 72. Yego, bashobora gufata imyanzuro irimo benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye. Twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Yves Nkuye mu ruge. Yves, karame na mahoro bidakabije. Habuze iki noneho? Habuze amafaranga. Amafaranga se ko Siyo nkubwiye ko ntafite amafaranga ntiwikangamo. Oya, ntabwo nikanga kuko amafaranga yabaye kita rusange ku bantu bose. Ku buryo amahoro abuze hakaboneka amafaranga abantu bumva nta kibazo. Cyane rero amafaranga yabuze biba byakomeye. Hari undi muntu nawe wajyaga nkoresha namubwiraga ngo simfite amafaranga, yahitaga ngo ajya kureba ko igihe cyo kumpemba cyageze. Buriya sengere njye ntabwo nahita nirukira aho ngaho ko nzi ko nguhemba hafi ya buri munsi. Ariko icyiza ni uko umpemba mbere. Uwo dushwana numpemba bice nyuma. Aho bimpemba mbere nta kibazo tuba dufite. Ya, reka twizere ko n'aya mafaranga ari buboneke, cyane ko hakurya hariya umvise ko twahamagaye bakavuga ko amafaranga ari buboneke none. Abyo nizeye. Goherekeze. Yewe ndi umuntu wizera cyane. Ariko ikintu cyitwa amafaranga wambeshye rimwe kabiri. Nta cyizere nongera kugira. Niba ihageze nyine. Transfer ariko. Reka twizere ko namwe abadafite amafaranga Uwiteka ari bubafashe mukayabona, cyangwa se muri bushyiremo n'akabaraga kugira ngo arusheho kuboneka. Yves, hagati ariko nubwo twe dutaka amafaranga, Israel na Palestine bo barataka amahoro n'ubwumvikane. Ariko nabonye Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye mu gihugu cya Israel muri iki gitondo. Hanyuma ku rundi ruhande ariko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya nawe yagiye mu Bushinwa, yagiye Peke. We yanageze yejo, ariko uyu munsi nibwo abonana na Xi Jinping. Yego, yageze yejo. Reka turebe biragaragaza iki kuba Perezida Biden mbere na mbere asuye Ubushinwa nyuma ya Anthony Blinken w'ububanyi n'amahanga. Asuye Israel nyuma ya Israel, sorry. Yego. Wenda kubyumva neza abantu babishingira kuri ijambo rya Anthony Blinken n'ubundi avuga ibijyanye Perezida Joe Biden muri Israel. Anthony Blinken yavuze ingingo eshanu. Ni ingingo zirimo kwerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi zihagaze inyuma ya Israel.
ni ingingo zirimo gutanga umuburo ku bindi bihugu bituranye na Israel kutitwaza ibihe ngo baze kurasa kuri Israel. Ni ingingo zirimo kubwira Israel ko igomba gukomeza kugaba ibitera ariko yirinda ko iyo nini ya gatanu iyo mise mvuga abantu bakomeza gupfa ari benshi. Ni n'ingingo zigamije kureba uburyo abantu bashimuswe na Hamas bashobora gufungurwa. Ntabwo nibuka nimba nzikurikiranyije neza cyangwa niba nta bintu bagiye ariko ni 5 umuntu ashobora no kuzumva mu ijwi rya Biden. Wenda hari turabishyiramo hano muri iki kiganiro. Icyambere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashimangira kwifatanya na Israel no gushishikazwa n'umutekano wayo. Ubwa kabiri, Perezida Biden azatanga ubutumwa butomoye kuri buri wese nk'igihugu cyangwa ikitari igihugu ushaka kwitwikira ibi bihe ngo atere Israel. Icya gatatu, Perezida azakomeza guhuza bya hafi na hafi abafatanyabikorwa bacu na Israel kugira ngo hafungurwe ingwate zagwatiriwe na Hamas. Icya kane, Perezida Biden azahabwa raporo ngufi ku ntumbero za Israel mu ntambara n'uburyo iri gukoresha. Icya gatanu, Perezida azagezwaho ko Israel izakomeza ibitero byayo mu buryo bugabanya abasivile babigenderamo. Joe Biden warumbajije uti bivuze iki? Kugira ngo wumve uburemere bw'uru rugendo, mbere yuko arukora, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken mu gihe cy'iminsi 10 gusa intambara itangiye we yasuye Israel inshuro 2. Ntabwo yasuye Israel inshuro 2 gusa, yanasuye ibihugu 6 by'Abarabu byiganjemo ibyumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afite iyihe message muri ibyo bihugu? Kwari ukubwira ibyo bihugu ngo nyamuneka dukeneye ko mukonda na Hamas, mukayibwira ko ibyo yakoze ari bibi. Cya kabiri, dukeneye ko mucecekesha amajwi yose anenga Israel yerekana ko ibyakozwe na Hamas ari akajinya n'akajinyori gaturuka ku bugome Israel imaze igihe ikorera abantu bo muri Gaza. Twibutsa abantu ko nubwo bamaze igihe bahanganye, ariko imyaka 16 ishize niyo 16 ishyira 17 nishize Israel igose Gaza mu buryo bwuzuye. Ukona ko izo message zenda gusa. Rero kuvuga ngo Blinken kuza ko bisobanuye iki? Navuga ngo muri biriya bintu bitanu kuza kwa Biden, biriya bitanu Anthony Blinken yatangaje, harimo ibintu bibiri bikomeye. Harimo kwerekana support, kuburira ibihugu bituranye na Israel ngo bitayigabaho ibitero kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihari, ariko harimo no kugerageza gushaka umuti ushobora korohereza Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko ibigaragara nubwo Israel yagize ingufu cyane mu kugaba ibyo bitero, nayo ntabwo yizeye ibizakurikira ibi bitero. Niyo mpamvu ubona ibitero byo ku butaka bya Israel byakomeje gutinda. Niyo mpamvu ubona byakomeje gutinda. Ariko ubwo tukabwira abantu ngo Biden urugendo uko yarupanze rwahise rupfa rugitangira. Biden mukuza ntabwo yagombaga guhura na Benjamin Netanyahu gusa. Yagombaga guhura n'abandi bakuru b'ibihugu 3 by'Abarabu barimo umuyobozi wa Palestine Mahmoud Abbas. Yagombaga guhura na perezida wa Jordania ndetse na Sisi wa Misiri. Abo ngabo bamubwiye bati bijyanye n'umujinya abaturage bacu bafite, bijyanye n'imyitwarire mibi ya Israel, ntabwo tubonana nawe. Nubu baracyapushinga ariko bamubwiye ko bataboneka. Aza mu bihe mu rukerera rw'uyu munsi tuganamo mu bitaro by'ahitwa Lahiri muri Gaza harashwe rokete yica abantu 500. Yego. Abaganga bahakora barashimangira bati ya Israel n'abarozi b'ibibembe, none iyi ni genocide bari gukora. Byashyize Israel ku gitutu cyane. Israel itangira kuvuga ko ifite amakuru butasi ko atari ingabo zayo zabgabye ibyo bitero ku bitaro, ndetse ko atari Hamas ari undi mutwe ubarizwa hariya wiyegamije amatwara ya Kisilamu w'abajihadiste. Rero ngo baraza kwerekana ibimenyetso. Ibyo rero ukabona ko byahise byica urugendo rwa Joe Biden, n'undi waje mu rugendo ruri riski. Buriya mu mateka ya Amerika hari abaperezida nka Richard Nixon,
hari nka ba Eisenhower n'abandi bake bagiye bajya ahantu hari kubera intambara ariko birabuzwa cyane ubundi biba biri riski cyane barabibuza noneho kuri uyu we bakamubwira bati ugiye ahantu hari intambara iri fresh icya kabiri ntabwo ari leta zunze ubumwe za Amerika ziri kurwana batewe n'amakosa kuko nk'ibirebye nka Bush ku butegetsi bwa Bush mu gihe baransaga cyangwa se batangizaga iriya ntambara kuri Afghanistan yagiye muri Afghanistan inshuro ebyiri ariko intambara isa nkaho ituje bamaze kwigarurira ahantu henshi yagiye muri Iraq inshuro enye ariko ubona ibintu byaramaze gutora irangiye uyu rero bakamufata yuko ari risk afashe kuko ari n'undi mu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ntibuka izina neza wigeze kujya ahantu hari kubera intambara karaswaho bamwe mu bantu bari hafi ye bagapfa wakahava ari muzima navuga ngo no rugendo yatangiye afite imigambi ishobora kuba imwe muri yo yanangiritse mbere y'igihe yego hanyuma tugaruka inyuma gato kuba bano bagize ibihugu by'abarabu ba Misiri ba Jordania banze guhura n'uyu mugabo biragaragaza iki kuri iyi ntambara banze guhura na Biden biragaragaza ko hari ibyo baganiriye na Anthony Blinken wagombaga kujyana message yabo muri Israel ikabitara byumvise uko babishaka icya kabiri birerekana ukumva no kumvira abaturage babo ntabwo umujinya cyangwa se akababaro k'ibiri kubera muri Gaza kari kugaragara mu barabu gusa byamaze kugera mu bihugu byinshi n'amakominote yandi atuye mu barabu mu isi ugiye kureba ubu ngubu imyigaragambyo iri kubera muri leta zunze ubumwe za Amerika irabera muri Turukiya irabera France irabera Belgique irabera Espagne hamwe polisi irayihagarika ahandi barananirana isi yose barashinja Israel gukora ubugome nujya kureba byamaze guteza umwuka mubi mu mubano wa Israel n'ibindi bihugu ambasade ya Israel muri Turukiya bayitwitse Colombia perezida wa Colombia ejo yaratangaje umunsi wabanjirije ejo ngo niba kuvugisha ukuri ari ikinyuranyo cyo kuzambya umubano na Israel uzambe ariko ntabwo twashyigikira genocide tubona ndetse ahita huza imyitwarire y'abanya-Israel y'ubutegetsi bwa Netanyahu n'iy'abanazi bo ku butegetsi bwa Hitler ni message iri piquant kandi mbi cyane mu bihe nk'ibi ni nko kuvuga ngo mwibagiwe vuba ibyo mwakorewe bibi cyane none muri kubikorera abandi icyo mwarwanyaga ibyo mwangaga ko bibabaho mwe muri gutinyuka kubikorera abandi byageze n'igihe ubona byateje tension hagati y'ibihugu byombi byari byanagezeho perezida we yari yarakaye wa Colombia ashaka ko na ambasaderi wa Israel yirukanwa ariko mu kanya nabonye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Colombia yavuze ati oya turacyashaka ko umubano ushobora kugumaho nta nubwo twirukana ambasaderi ariko turacyemeza ibyatangajwe na perezida wacu ko tudashyigikiye imyitwarire ya Israel muri iki kibazo wareba ibyo bimaze guharibisha umubano wa Israel n'Uburusiya no mari burya abantu ntabwo babikurikira cyane ariko Israel n'Abarusiya ni gutya ni pete kidore intambara ya Ukraine nayo ubwayo yakubera igisobanuro cyiza cy'uburyo Israel n'Uburusiya ari pete kidore Israel yanze kwitandukanya nabwo yanga gutanga imfashanyo y'intwaro ukanamenya ko bivugwa yuko Benjamin Netanyahu mu matora ya 2019 yafashije Putin gutsinda ndetse mu bintu byatumye umubano buriya Netanyahu na Biden ntabwo ari inshuti cyane mu byatumye umubano wa Biden na Netanyahu utagenda neza harimo umubano wa Netanyahu n'Uburusiya ariko nujya kureba ino ntambara Putin yagiye ku ruhande aravuga ati oya ibintu biri gukabya aho naho umubano ukabona ko waje mu rucumbeka ari nayo mpamvu Zelensky yahise agira ubwoba aravuga ati ibi bintu Amerika igiye guhugira kuri Israel kuko ibona abanzi bayo bose noneho Uburusiya ibi bitangiye gupfa bwahise bukondansa ingufu n'umubano wabwo na Iran Amerika ibibona nk'icyugazi ijya gutabara hariya Zelensky abonye bikomeye ahita ategajya mu Bubiligi Buruseli kubonana na bamwita Stoltenberg uyobora NATO bajya kubonana kugira ngo amubwire ko rwose bakeneye ubufasha ko bugumaho kari kubona Amerika ibaye konsantire ku bibazo bya Israel hariya nyamara Uburusiya noneho nta muntu usigaye uhagarara hagati nka garde-fou urinda Ukraine bigahinduka ikibazo ni conflict iri kwica umubano wa Israel n'ibihugu byinshi ndetse iri kurakaza ibihugu bituranyi ku rwego Amerika nyine urwo rugendo rwa Biden wambazaga ngo bimaze iki itagize ikikora
bishobora kuvamo intambara nini kandi itandukanye n'izindi bibeshya ngo za Yom Kippur, byaba ari ukwibeshya cyane, kuko nk'ejo bundi wabonye ko bakozanyijeho na Liban by'akanya gato, ariko ntabwo Hezbollah irahaguruka, iracyari muri warm up, kandi Hezbollah irakomeye kurusha Hamas. Irani ntabwo irerekana ibimenyetso simusiga ko itazinjira muri iyi ntambara, azirongaza abategetsi bayo bakomeza kwerekana ko Israel iri gushotorana kandi ibyo ikora ari ukuyihamagara. Ibyo rero bigomba gutuma Amerika ihaguruka igahagarara. Ariko mu gitondo sinzi nabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran ajya muri Arabia Saudite atangaza ko imyanzuro bari bufate izigaragaza mu masaha 72. Yego, bashobora gufata imyanzuro irimo economic sanctions, cyane cyane nko gufata ibikomoka kuri peteroli bakabizitira ku bihugu bimwe na bimwe biri gushyigikira Israel. Bashobora no gufata imyanzuro ya gisirikare kubera ko nka Turkiya yirabishyigikiye, iyo yerekana ko itari tayari kuba ariyo ifata uruhembe ngo batangire iby'intambara, ariko Turkiya ishyigikiye ko hakoreshwa ingufu z'igisirikare. Arabia Saudite ni igihugu gikomeye, Iran ni igihugu gikomeye, ubwo nimba Khamenei yatumye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, biba byabaye ibindi, bishobora kuvamo ikindi kintu. Ikiza nuko yagiyeyo Biden ari hariya, bishobora gutuma Biden ava hariya hari ibyumvikana. Hanyuma Yves, ku rundi ruhande iyi myigaragambyo iri kuba muri ibi bihugu bite ku nyubako ikoreramo Perezida Biden muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, hari imyigaragambyo yamagana ubwicanyi Israel iri gukorera abanyagaza. Wari umaze kutubwira ko muri Gaza ibitaro 5 byonyine ari byo biri gukora, nyuma yuko biriya bindi bipfiriyemo abantu bagera muri 500. Abigaragambya batwitse ambasade ya Israel muri Turkiya. Birasa nkaho iyi ntambara irimo irazamura tension. Nawe urabona koko ko umujinya Israel irimo irahanisha ba Hamas na Gaza ari umujinya w'indengakamere? Ikindi wumvise ejo turimo tuvugana n'abanyamakuru bo muri Israel ko yavuze ati rwose bari abantu bose n'abapfu. Ntabwo mbyumvikanaho n'abantu benshi, ndabizi abantu benshi bahita batekereza ko ari ugushyigikira Palestine, ariko rwose bambabarire kubitekereza gutyo, nanjye mbona Israel iri gukabya, mbona iri kurengera. Ikindi ubwo byavugaga byo kutwika ambasade, ntabwo ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yibasiwe ari yaho gusa, ndavuga ya Israel. Noneho ni Amerika muri Israel nayo yibasiwe, ariko bahita babiburizamo. Ni ahantu henshi. Urabona biza gufata ntera ki hagati yo kurema rivalite hagati ya Amerika na Israel n'ibyo bihugu bindi? Hari icyo mbona Israel byo nakita ibitero byo ku butaka bishobora kuza kuburizwamo, bishobora kuza guhagarikwa imburagihe, cyangwa byanaba ntibinabanubukana. Ndabona hashobora kuba amasezerano yo guhagarika ino ntambara, ariko ibyo birengeje igihe cy'ukwezi bitaraba, ndi kubona hashobora kuba intambara yaba yaramaze kwaguka cyane rwose. Uritekereza ko Putin na Xi Jinping bari buganire kuri ibi bintu? Cyane. Ariko Ubushinwa dusanzwe tuzi ko ibi bintu byo kwintervena mu ntambara nk'izi hari igihe butintervenamo ngo bwohereze intwaro n'abasirikare, ariko Ubushinwa ni speaker ukomeye muri UN Security Council, ni umunyamuryango uhoraho, ni igihugu kiyoboye ubukungu bw'isi. Rero Ubushinwa buriya batazakubeshya bushobora kutahohereza abasirikare, ariko se Putin yarwana buriya uyu munsi watinyuka ukanyemeza ko Ubushinwa nta bufasha bw'inkunga y'amafaranga cyangwa y'intwaro burahereza Uburusiya, no kuba bwakwemera kugura ibyo abandi banze. Inkunga bari nyinshi mu bihe by'intambara, kandi Putin ashobora kubavuga ati ejo bundi mu nama ya Loni muzahagarare kuri uyu murongo, bari buganire kuri byinshi. Icyiza nuko ibiri kuba abambere bari kubyanduriramo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo umushinwa yakimana support yo kwanduza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo bishoboka. Kandi rwose ni timing nziza, ibi bintu biba bibaye timing nziza ku Burusiya. Twibutse abantu ko ibice bimwe by'Uburayi na Aziya nibwo bigiye kugana mu bihe by'ubutita, ibyo bintu rero by'ubukonje. Putin yakunze gushinjwa ko abikoresha nk'intwaro y'intambara. Ntibigutungure ejo ndi Putin aribwo akarishije ibitero, kandi agahera ku kubanza kugabanya gaza bahereza, ndetse n'ibindi bishobora gutuma bicwa n'imbeho. Urabona iyi ntambara
ihagarara cyangwa ukurikije ibiri gutangazwa n'impande zose ahubwo guhagarara si none ariko ntabwo izatinda de we nabikubwiye ubushize ntabwo izatinda ahubwo nyuma yaho ingaruka zayo zizateza indi ntambara ikomeye amateka buriya tujye twigira ku mateka iyi ntambara ya mbere y'isi irangizwa neza ntabwo intambara ya kabiri y'isi yari kubaho ariko bakoresheje League of Nations nk'umwanya mwiza wo kwicara ku bikanu by'Ubudage rero nk'iyo ntambara ya mbere y'isi iza gukemurwa mu buryo buri mu bwenge ntibayifate nk'umwanya wo gusogonga no gusogota Ubudage ntabwo Hitler yari kugira akajinya n'akajinyori kagejeje ku ntambara ya kabiri y'isi yose ibyo byabaye gufeiringa kwa League of Nations iyo urebye intambara nyinshi ziza zikaba by'igihe gito zigasubira nuko haba hatafashwe imyanzuro mizima n'ubu ntabwo ntekereza ko mu myanzuro izahita ifatwa harimo umwanzuro wo gutuma Palestine isubirana imipaka yifuza ntabwo mvuze ngo abayahudi bari hariya bahimurwe oya ariko Israel ni gute igota Gaza ikagota West Bank isi ikicara ikumva ibintu bimeze neza wafata abo bantu ukabarekera ubutaka bwabo ahubwo ugakoresha inzira zose zishoboka zituma bona Israel batarwana ayo makimbirano ukagira uburyo uyahosha bundi butari ubwo kuvuga ngo Israel iri muri conflict na Palestine none ni nayo igiye gutanga ubutabera ibyo ndabizi ko niyo habo shoboka iyo ceasefire ndi kuvuga icyo ntabwo kizahita kigerwaho ni nacyo kizakongeza indi ntambara izakurikira ishobora gusiga noneho hangiritse byinshi kurushaho noneho cya kibazo kikajya cyakemuka Ivi reka dusoreza turakomeza gukurikirana iby'uru rugendo rwa Biden na Putin ndetse n'ibitangazwa na Iran na Arabia Saudite ku bijyanye n'urugendo rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran wakoze cyane iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare